27 ke namhlanje 27 kusewu December wabona nangumadeksi sengile bandla sengile bona uthengiwe eTalkie njengoba eshilo-ke nje ukuthi awu bengadontuli ubengathi nje lezi nsuku usazokavela abone ukuthi wakhekeni ube nje ubeyishayela utshwala umadeksi nje bathi ukhisimusi ngibona sethi nje sefuna ukubuyisa amandla-ke nokudla nje hayi akadlayo yikho nje into ayidlile umadeksi wagcina ngawo lo khumbula lokho sokade wudla mhla 24 wagcina ngawo uzodla live futhi namhlanje umadeksi Derrico uzongena live yabona uzozenzela ubisi lakhe la kodwa khumula usenawo ushukela nalo asekhona nama-tablets uzenzela ilo ubisi kodwa ubefuna loluyana olamanzi hawu kwawukuthi hayi abanalo lona hayi emva lapho vele walonto nje wathenga le umadeksi abona nakho wathenga lolu khona izwenza itiye ilona Nestle Cremora Saket 125 gram u16.99 nayo Cremora sekuzoba lo Rainbow Kitsuki 1kg 14.99 nayo Kitsuki banje uzokabuyisa amandla kumadeksi hayi kwayi wakhe la yakhumbula lo kwayi wakhe manje ethengile kwayi wakhe umadeksi okay abaphile sebephila abantu uzongena live umadeksi kodwa esapheka nje uzovela abonakala ukuthi wakhekeni utshwala bephuza okay so na i-date yabona bekwesikhathini 28 second 16 minutes after 10 mhla 27 about 27 December namhlanje okay hayi baphile sebephila abantu sobonana yebo hayi ke nakho akakavele bandla uDerrico befaka isigqoko phela befakile nesigqoko mnandi okay hayi ke kusewona mhla 27 manje usabekile lana bandla njobe eshilo ukuthi eyish ukudla nje into bengasayazi umadeksi yabona phela umadeksi ngahamba ebheke ukhisimusi bona lizinto ayidlayo la kuyena yabona hayi bandla phela yikona kodwa uzoshintsha sometime njengoba ngizodla live manje ngizobe ngidla live lo TikTok wami udonto nje nawe akusalwa yabona zisalona sezamile ukwacwenga bandla wafaka amanye amanzi lezinyawo ngoba phela kufanele ayiclean kanjalo bandla umadeksi awusagcine ngawo useyeka 13 nje kulenyanga wagcina sekuthele kudlula insuku-ke manje endlini encane wakhumula usayeka 13 akakanye usagcine lapho sibone ukuthi uDecember uphele kangaka umadeksi nangumadeksi Derrico hayi uzodla live namhlanje live hayi kona akukho into abamakhenga ngoba phela nangabe utshwala bangasakha nangabe utshwala befaka izinto ezibhedayo hayi ke umadeksi uzodla live bandla uzodla live bandla esibone ukuthi wakhekani hayi yikho into akheke yona okay hayi baphile sebephile abantu sobonana live umadeksi uzoba live cathi emva isikhathi manje ngokusezolo sezochithela ukugcina manje nje becwenga bese faka isobho ya ngemva kwa2 izinto ayiphekayo rice kanje phela nje kancane rice uzaba ngalana lezinyawo zakho umadeksi zakho yapatanisa bandla umadeksi fana muhle kakhulu hayi sike sibonane uzobonana baphile sebephila abantu right